pevačica, 23 godine, 18. godine, sasvim slučajno iz školske klupe sam autobusom Niš Ekspresa otišla na Mesam i sa pesmom Odlazi osvojila 3 prve nagrade na Mesamu, kao klinka, gde su, čast mi je bilo puno poznatih, počeo od Maje Džaklijevske, u to vreme Madame Piano, Ceca Slavković i tako dalje. Od tada pa do danas imam 25 prvih nagrada na svim evropskim i svetskim festivalima. Na Crvenom trgu u Moskvi sam pevala i osvojila Grand Prix na Sveslavjanskom bazaru, pevajući u Odesi i u Saratovu, i skupljali su se poeni sa 2 festivala. Festival je trajao 3 dana i naravno posle 24-5 zemalja ja sam osvojila Grand Prix. Pevala sam 2014. u Los Angelesu na Golden Satellite-u i dobila zlatni satelit. To je isto što i Golden Globe, samo što je ova organizacija novinara. Takođe, prenos kod nas je bio u 3 noću. Osvojila prvu nagradu sa pesmom iz filma About a Boy, gde je Hugh Grant igrao glavnu ulogu. Jennifer Lopez je glumila njegovu suprugu, koja umire na početku filma. Pesmu je pisao Bradley Scott i naravno ja sam dobila zlatni satelit. Te godine je bila nominovana i Madonna sa pesmom iz filma Die Another Day. Mogu, ako mi produkcija dozvoli, da vam donesem časopis sa mnom na naslovnoj strani iz Amerike. Inače, u Americi sam živala skoro 10 godina i naravno na svim našim i ovim ostalim festivalima sam bila kao klinka čudo od deteta. Kad sam shvatila da ovde niko sa Bojana Stamenov, koja fantastično peva, ne može da zaradi, već možemo da zaradimo pevajući svadbe, onda sam počela da budem reality lice, jer je najpoštenije zaraditi laku i brzu lovu, sedeći i biti u centru pažnje 24 sata pred kamerama. Moja pesma koju najviše volim i koju mogu da vam otpevam, moja estradna mama je i učiteljica je Maja Džaklijevska i radila je sa mnom. To je moja prva pesma u karijeri, koja ide ovako. Odlazi, samo ne laži više, odlazi, na polju liju kiše obriši, te lažne suze molim te.